ngasi numidang wairam phongkiba tongan manipuri siphongsing amasum thokkiba thawdo wathoksingdagi maruibi ipausing miyamna thamjari hanmada pana pausi degi lakusaraga Central Pollution Control Board ki guidelines in the bising action lauragani usam debe state asida lairiba brick fuels stone crushing unit sing amadi ana leng sangsing Central Pollution Control Board na handakta nauna thoklibu guidelines sing ngakna satpiu guidelines ngakna Salairam mafam sing Manipur Pollution Control Board na drive set adun akan mathapag lokal lagan haina board asigi chairman Dr. Usam Debe na phongtokri hiram asiga mari leidang asi lamphel leiba board asigi office ta pangtokpa pawmising unaba mada chairman Debe na makhatara duna kaitharak liba mahausagi sakta masibu kannana madi miyoibigi haksang da sokloidaba mawongda industry sing bu salai hanana Central Pollution Control Board na handakta brick fuels stone crushing unit sing amadi ana leng sang singi sanagadaba anoba guidelines ama phongkhre guidelines asigi matungina sekon singda hana sek lobda brick gelas ki mawong lauramba du zigzag technology vertical Shafra Tragana natural gas sizinabigi makal ahum sidigi amana mod silagani hairiba thaba singa sidigi sahi ama makai phawbagi manung ontokadabani brick fuel sing yum daba maphamdigi meter sanipal lapna laibigi mathakta sekon amaga yamdrabada kilometer ama lapna gadabani loinana stone crushing unit sing yoina suhana panglai de leirambado hojikti yararoi maru aina mafam sing adu nung thugaibigi machine dagi hena wangba fencing wall wangna khaba u pambi ro ohum thabigi mathakta oful paithokpa hantanaba ising sang naina saitokadabani hairiba brick fill amadi stone crushing unit singi nauna thokpa guideline si farm singna ngakna satli natrakna satte haibadu board na yingsinba satlagani loinana farm singna hiramasida Kangdaba Leragana board ko office ta lakpiu loinana health sector gilamnasu influence treatment plan yaudana Salairama Manipur gi tuan private health care unit kungani thoida sokos notice thakre lenga ki health center nipandana influence treatment plan mathok tawba howdriba si kari maram gino tawdriba no haibadu yengsilagani loinana board asina horamlaga Manipur gi irang na maram oiduna lepluba Singer use plastic amadi half liter ki ising bottle sizinaba thingbi ki thaba dus mari lenaba department singna khusamnaraga makhasa tharagani haiken su pau suda makhatana phongdorakli makhasa tharak poina to papawna CNPO na February taragani thu the mass public rally come total shutdown laothokhre India government indo memar ngamkhai the border fencing khaba madi free movement regime FMR Laothokhibagi mayokta Sandel Naga People's Organization CNPO na lakliba February taragani thoigi ayuk pung taruk tagi numidang pung taruk phawba Sandel amadi Tenopal the mass public rally come total shutdown sathanaba laothokhre CNPO na press thadorakpa chirolamana hai mass public rally gi na Sandel district headquarter khakta sakani adumainama total shutdown gi na di Sandel amadi Tenopal district ki naga tabam phampuna makta sathagani khongjanga singarang CNPO tribe host NSUC amasum NCSC gi athubugi pangthokiba general budi mi phamno worep laukibani CNPO na laukthokliba khongjang asida Sandel amadi Technopal gi naga miyamna mapung phana sakot kadabani haibaga loinana mass rally asida saruk yana ba khangalakli amaramdana speaker tribunal na JDU gi MLA manga gi anti defection case February 3 ta lepkhri Ngasi Manipur Legislative Assembly gi Speaker Thoksam Saitrapata gi Tribunal na JDU gi MLA taruki manungda MLA manga Thangmaiban AC gi MLA Khumoksam Joykisan Tipaimung AC gi MLA Ngursang Lul Sanati Wangkhai AC gi Thangjam Arun Kumar Susampur AC gi MLA LM Khokte Zaribam AC gi MLA Asabudin JDU gi ticket Mikhal Damai Pakraba matung BJP gi N Biren gi lengak sawat khiba si tarasubu schedule of Constitution of India ki makada anti-defection law ki matungina Manipur Legislative Assembly ki Speaker da Congress ki Vice President Hariswar Goswami amadi Petitioner Advocate and Bopena disqualification case lokana ba application tharakwa ki matungina ngasi Speaker ki Tribunal na kupna khanaraba matung mathangi hearing thasi ki tareta costless Assembly ki Secretary K Megas ki sirolamana thoktuna namina sig ayupung taramathui makhai tabar case asi makhasa thanaba matam lepre Manipur Assembly Speaker gi Tribunal JDU gi MLA manga gi mathakta tara subu schedule gi makhada disqualification case
ꯊꯥꯡꯒꯠꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯏꯪ 2022ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯃꯤꯈꯜꯗ ꯂꯤꯂꯣꯡ ꯑꯦꯁꯤꯒꯤ MLA MD ꯅꯁꯤꯔ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯄꯨꯟꯅ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ MLA 6 ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯍꯤ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯦꯞꯇꯦꯝꯕꯔ 4ꯗ MLA 5ꯅ BJP ꯂꯩꯉꯥꯛꯇ ꯌꯥꯎꯁꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ एंटी डिफेक्शन लॉ की मखाद MLA 5ना डिस्क्वालिफिकेशन की केस असी मायोक्नरखिबने ngasi speaker की ट्रिब्यूनल डिस्क्वालिफिकेशन केस की हियरिंग सतखिबदु MLA 5 की मकैदगी काउंटर एफिडेविट अमत स्पीकर की ट्रिब्यूनल पिछलक लेखिदी हैबग लोइना केस असिद पिटिशनर की एडवोकेट ओइदिबे एन पोपेनना स्पीकर की ट्रिब्यूनल दा NPP की MLA की डिस्क्वालिफिकेशन केस की मतांगसु पुखटखियारी अमरोमदना मिकल मसालोइसंग हांगदोक्लिबसी कोकी नर्को टेररिस्ट की लान सिना पीब खुदोलनी सना जावा ngarang ayuk ताबद मालेम इमा कनमलुक मिकल खंगलेपाक की मखाद कैबल लमजाव मिकल ब्रांच अमा हांगदोक्तुना इमा फौइबी कम्युनिटी हॉल कैबल लमजाव दो वसक लौखरे नौना हांगदोक्लिबा ब्रांच असी तरागा मंगाना साब एग्जीक्यूटिव कमिटी नि हाइना मिकल खंगलेपाक की प्रेसिडेंट वाई कमलिनी लैमनंग असि थादोरकपा चिरोल मनाहाइदि चिरोल असिना मखा तारिबदि वसक लौबगी वाडोल मिकल गी मसिगी प्रेसिडेंट निंगथौजम साव देवी सेक्रेटरी ना निंगथौजम अपाबी फाइनेंस सेक्रेटरी ना हौबिम प्रोमिला असिनसिंगमनि वसक लौबदुदा मिकल की एडवाइजर तावरांगबम बिरजिना फोंदोखिबदा नेशनल हाईवे इम्फाल दिमापुर लंबी अमदि न्यू कसा रोड जीडी लंबी मणिपुर गिदी लाइफलाइन ओदिबा मारू ओइख्रब लंबी अनि असि सांख्रब मतम असि हन्ना येंगदना हाईवे प्रोटेक्शन थमदना पॉलिटिक्स तौदुना लेबग लोइदना इंटरनेशनल बाउंड्री फेंसिंग इंडो म्यांमार बॉर्डर हाउसिंग अमु लिसांगसिना पॉलिटिक्स तौदुना इशू ओइहलिबसि इंडिया लेंगा की नुंगी वहांतो करिनो हाइबदो नाइननिंगाई ओइराखि मारू ओइबो वांगलोई की वरोल पीरोदन इप्सा की सेक्रेटरी जनरल सना जाउबा नोंथोंबमना लाल मनुंगी खम थेंगना वानरब मतमसिदा इरैबाग इरमदम इफ्रुप असिगी हौजकी मिरोल अमदि तोंगी मिरोल गिदम करिगुम थौदांग खरा पांगलमदब यादे खंदुना मिकल हेड ऑफिस की मखादा कैबल लमजाव मिकल मसालोइसंग अमा हांगदोकपा असि कोकी नार्को टेररिस्टसिंगी लान असिना पिरकप खुदोलनि मालेम की जियोपॉलिटिकल वार की खुदोंचाब लौदुना इंडिया लेंगाना लाल सांगथालिबसि अथुबद लाल लोसिंद्रिब मखै मितैदी हनब लैतना पुंसिलखिगने मतम अदुर इंडिया दी मालेम की ममांग इकाई फिरुप खुमलकप याइखि थौराम अदुर दाइस मेंबर ओइना एंडोक की प्रेसिडेंट सिंखै लुवांगसा मिकल की प्रेसिडेंट योमनाम कामलिनी अमदि इपा की प्रेसिडेंट माइबम विशेषोन सरुक याखि अमरोमदना फाजिनखिबा अरामबाई टेंगोल की मियोय हुम थादुरओ हाइना वखत मिफम फमख्रे अरामबाई टेंगोल की मियोय हुम फाजिनखिबाबु कंडीशन अमति याउदना थादोकदबनि करिगुम्बा थादोक्तबा ताराबदि मदुर थोलकपा अफपतगी टेक्सा खुदिमा हौजिक पालिबा लेंगा असिना पुगदबनि हाइना योरेम्ब मखालेकाई ममांग लेकाई मयाई लेकाई अमदि मनिंग लेकाई की अपुन मैरा पाइबिसिंगना योरेम्ब मखालेकाई की कम्युनिटी हॉल वखत मिफम फमख्रे वखत मिफम मदुर सरुक याखिबा योरेम्बि मखाई लेकाई मैरा पाइबिगी सेक्रेटरी थोंगाम निंगोल फुरित साबम ओंबी अमुसनान फोंदोखिबदा खुल ngaक इसा अहुम फजिनखिबा थौंग यानिंगदि मखोइद करिगुम मखल अमतगी एक पानबि यारोय खुल ngaक लेबा कनहनब थोलकलिबि सासिंगदा अवाब पोलुम पिगनो अरामबाई टेंगोल की सासिंगि दमक ममाई खोइना लेपि खुल ngaक फाबा यारोय फाखिबि सासिंग अतुबरा कंडीशन अमति याउदना लेगाना थादोरक्तरबदि मियामगी अकनबि इहौ लाकपि याय हाइखेनसु पाउसत मखातारी तेंतंगना असुमना म्यामदा थमजरमगे अदुगा हौजिकी ओइनदि म्याम पाउसिसु मतांग असे लुसिनजरगे मसुम म्याम पुना अनौबा अपडेट ngamiनासेनसु चैनल सिगी मेकेदगी म्यागी मफमदा मखाताना थमजरी अनौबा अपडेट मखाताबा म्याम पुना ngamiनासि